Melhulian to Pwuhng Kokosunat Kaisakeo, Suchungataw Lukay ang way pa kunin Pohnpei, Nan Wiyakbur Kosanti Kalimawat, Ranwat, Shanwal Riyasak, Paran Kauno Riyakit Riyasak Wano. Niyare o Ranwat Wiyaran Katuawan Wiyakbur Kosanti Kalimawat. Dahil kagan katla mo tayo, tabang katyan ang low, Oyman, Ulian tayo diyo patrawan ng Juan Paron Perez, ang kakulian tayo din ang low, Suchungataw Wiyakbur. Kalahan ko mo speaker, dahil kubureo, dan kubureo law iban pa doon sansan. O maing samat kut so biti labalap. Beblew tayo tinya luar. Sentu siya tungal sakratan, may sakratan wat sakratan kaping. Pag kubureo mo kalangan bakin niya yang kit. Kara yang kita cakap yang pertama mesang ranwat yang sekarang kian sana mau kemarin ran kap akhir kecil boy tongki main samat kod labalap sang bugat boy taret kay deksang niat biar mas mau absang ni sabun mar lembok perbot masih dah dengan wakila kalangan dir main samat kod labalap yet sabun mar pilih-pilihkan so ono patar sinigat patoyan at tungal tatakan ranwat maing samat ko labalap kajan kubray kit o parang dong kit sa bulmar ngayon kamaran ngayon sarawal when ka kawit kit yan ka kalagong biyamaran kaya tungal puhakan ranwat kajan parewa isang kit kawalakan manimot o katskiyang kit kailail and paluar o panayan ayimat maing samat ko labalap mga ilapit depan manit Partido Secretary Rotaki, ni warna kaun at son community Jesus Christ. Amen. Kalangan Senator ko Melel Juan Paron Perez, saya kagaya katlan na sa mga tayo puro ipan po na sa Chief Clerk kong roll call. Senator Delabram. Amen. Senator Kikuabi Jr. Senator Isaac Artui. Senator Ricky Carl. Amen. Senator V6AH Edgar. Amen. Senator Wilfred H. Edmund. Senator Bill E. Edward. Senator CBK Edwin. Senator Pecherigo L. Iron. Amen. Senator Aurelio P. Joab. Senator Alfredson Latorre. Senator Daniel Leben. Amen. Senator Edgar W. Liganet. Senator Tenditeswo Louis. Amen. Senator Benjamin H. Ludwig. Senator Macari Miguel. Senator Sheldon G. Nett. Yet ngay mày. Senator Nelbert A. Perez. Amen. Senator Dionisio E. Simon. Hey. Senator Mr. I. Simna. Amen. Senator Francisco Simram. Nine Speaker. Wait. Quorum Speaker. Kalangan Chief Clerk, Kansal magtay sa bulman ke quorum, saya kakatlan na sa bulmatay Wiyakpur. Amok may kupura po yung kakulian tayo diyo sa bulmatay sa karatan kapim. Lalo sa karatan Bisip ko kabang lap pang kupura na dilap. Sekaran kay po niyo wawlap pang kupura na raksoko. Wawlap pang kupura na soko. Wawan ko sa bulmarlikan ko, nanalangkot ng kanyay ko. Waw tororong labalap kay Tibarian Siyak, Momotso, Government. National, State, Local. Wawan ko Kapinan Pohnpei, Honorable Stephen Joseph. Wawan ko Karyawan Kabina, Honorable Heroline Mubik. Wawan ko siyong kupong labalap. Honorable Nelson Joseph o yang among siyong kupungan chorus. O Secretary Tungal Wow o Vice Speaker Abram, Floor Leader Latorre o Honorable Senator kan chorus. Langalang sa Amorokan o Loiso kan, Seriso kan, Sumasakan o langalang kasampalan wen Pohnpei o Yawudia Benan Kalaruwat. Ben Pohnpei chorus, napatang tayo, non-chamber, non-kalal, maslikan kalal. Rakat, o tayo pala na Wiyakpuran ranwat o ibaan patawanan sa pagmatay floor leader man kakalway tayo na Wiyakpuran ranwat.
Kalangan ng kamu speaker po ay bayang patpatubang pramay rangot kum kuburay tungal. Kapung anggak patong prakan koros kapung total bago kupurmao mesensal. To naman tayo loyong rangot sa namaw. Speaker ay tungal kayo po ng wow anggak patong sabay mong batuyer pang prontal so bayti ko. Ang Pohnpei. Wasak sit ay tungal wow anggak wong kung kami on ko five speaker. Tungalang kuwaw ang honorable senator kang koros. Mele bilmeng wong ki kopnaan wing Pohnpei koryong kopna. Ay tungalwaw ang bilgak wong ki song kopong labalap. Song kopong kang koros. Pohnpei. Speaker mo na ibang patulak ang kuburo. Yung gak patawan pata. Pramay. Umelil. Kasang mo. All kasang palinway man. Mayang patawang style. Maginyang pukoki. Pupul malayla yung Pohnpei wat. Yay. Ang tulan set talang mabiluyaman sa pulmatay police officer ang Pohnpei wat man bago tayo lang katkiyang maul man o yung lapalala pulukon. Kailangan ng Pohnpei floor leader. Kailangan speaker ay tungalwaw sa palin tutuwa ta pang promail speaker. May sakara ko promail tayo lang kak sa pulman kita journalin punran kayo and kalimang regular session ng Pahrek sa kuno. Amen. Chancel kamagit mamiyayar, koros mautong kamagit masa ni Yay. Pwuhng masa ni So, pwede kamagit ya paita. Miya masa na pensionan. Kami, five speaker, apa? Kailangan speaker, muna iban yang sagar itu ang suratan ng mga kapatid. Ang kami floor, ang kumbaga na rupal member kan. Kan at yung child dan kalari katsang rang maun kapung ang Pohnpei nang isi speaker kamadalan na inintan channel wat ni kana mau pan program ini yata kamagit ang kaputang damasan ka. Selain masa ng pensansal kamagit yung mayor sa five speaker dahil ang masa ng journal o sa bulman kita koros mautong kamagit masa ni Yay. Pwuhng masa ni So kamagit paita dahil ang tiyo sa bulman kita sa bulman tayo journal and run kayo. Floor leader, Kailangan speaker ay tungalwaw ang tutuwa ta pang promail speaker man patungan sa korok promail dahil lang kakrop sa pulmatay kalantar o tayo katiyang ba na item ng V6AH walu ang song kaptulong kamamatang kusunod o pakpangkan. Amen. Chancel ang mga kamagit yung floor leader dahil ang katiyang po ng V6AH walu. Hanson kat kilong kamutan ko sunet kan o resolution kan. Try kat year po ng V6AH walu. Senator Perez. Senator kan Koros Mawar. Iban pleo po na siya sa matay floor leader Latorep. Kailangan speaker ay tungalwaw ang tutuwa ta bang promail speaker minimum prawn sa karapang promail dahil lang kak prop sa balmatay kalantar o katiyang po order of the day standing come to report. Chancel ang mga kawait kamagitan floor dahil ang katiyang ba order of the day ay something come to report. Pwede yung miya utupan kamagitok dahil katiyang ba order of the day ay standing come to report. O ipan po na siya sa matay chief clerk. Standing committee report number yapi wali satwala and sa kuno mepet legislature bill number silibki wali sa kuno la and sa kuno sang committee finance. Kailangan chief dahil ang kakatiyan ng masa na report ang may burin po na siya sa matay chairman and Moni Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker una iban pada sa kamatin Moni kung kuburo pangin kak pada nga sa masin kosong sekarang kapung kay panuwaw may patoyan din lang. Ito nga lawalap pan kurong may Mr. Speaker. Wan ko mailal 5 speaker floor leader. Ito nga lawaw to road pan kuburan sa nalay mo Chairman Edgar. Dugan Kutar Senator Michael. Nasa Buafik Senator Edwin. Napasok kay Chairman Edwin. Ito nga wow mailal pan kuburan riya kamagapayan na Senator Kankoros. Ipilpadang kupurakan no kasama wan ki dahil kan mapatyang chain may sang ramot ay Mrs. Speaker nawawa karakara kipada sa makambin mo niyo kamagut mumut ka sa balwad and kak uya kupurki standing kami to report yung police aktuwa laban yari sa kuno. Amen. Chancel magkamagit miyayar koros mautong kamagit masa ni Yay. Uwa masa ni So pwede kamagit ya pwede tayo bang katiyan at masa na pero may burin po na si mga chairman Carl.
Kalangan mai Mr. Speaker, ay tungal wa sa bal ban ko pura mo yo ban ko pura kan koros. Mai Mr. Speaker, standing kam the report yo ko wali sak tuwa le man yare sa kono itan kamo tang ko senat silu ko wani sa kono wali sa kono le man yare sa kono. Me pag malwo den kak ko pura la ka wait me mianan ko senat state law nam basic el le man yali sisak silu le man yare sa lemao me malwot kamanatar me kawait $1 lop limanan 150,000 and kak patulang tamatay small business when kak buyak sen aray tungal sabi sa nan song bung Christmas ni mono ban apple nintuan kawait den Christmas loan eri puegi kamagatin monia sang tamatay kupulap all small businesses itu kanati Christmas tetadakan Christmas me malwat kasik ni anso me kama naman dar ko sa network uyaw nanti sempe asa mo kami di ninduan eo na mamia padoyang nan karong-karong kajian nan karong-karong buat iso. Pagkamitian kak paduan ta ang kawitin sa matay kampan money o small business. Essential me niyanso me kosenat wa kamanaman la kabina sudah kamana. Puro dito legislature tola bangso kamanaman yung kabina. Kameleleyo maniaso me legislator kan tola pon kamanaman sodok kamanaman ng kabina aniaso wode kamutan ko sa duo kenuyala ko sa net essential me kawait mamianan kamutan ko sa net duo legislator kasampal ki one money you angak yang sawase Israel men Pohnpei kan menintuan kadeta memiyasang na small business rakin padban na small business kay bak rabilgen pwede nan kolonia siyang ka small business pwede one application mapatota kin malaw-law sang one Israel so much so said otong tatang kan makin pergi sawasing small business ninduan loan kan makin padota erbegi ninduan kate dan tarak-tarak kampan money o small business apel ben money o so to kanati nan sombungin chi sampai amal woten kak kupurela o bugitala den money o when kak mokit nintuan loan kan makin padota sang small business when kak padwa sang Christmas consumer loan or padoan additional subsidy padoan additional subsidy po ki essential memalwat kamanayang small business subsidy nanti yan monwat an kak uyala je mon kapadapat nakamanaman daw small business ong opel baniray so much so se toton tatangkan makin peki loan small business. Dari my Mr. Speaker, I tatagwan me sama kami money euki yang kampan money o small business o ente de bangku perakan me kawait wet me mianan report pasan pon kawaitin kampan money o small business asama kami money padang wow karak tada sama kami money o segera malwat kupurmawan kak mia o malwat sa bulman kita report mesensal kalangan may Mrs. Speaker Kalangan Chairman Carr pwede ka President standing up to report riyap kuwali sa tuwa o laban niya riyay sa kuno miyatra masin na report kamu Senator Etuin Kalangan Speaker itu malu kapat padang sa umi sekarang wow na miya ruang kami guys floor honorable member kan kabinggiang Chairman ng tama sensal mong tama uyak kumumutayo ng
Standing Committee reported Europe doon wang main dami men patuan nala kalalabag kunangan patuan subsidy tagatrailan identify loan portfolio kay met patuwasaw kay kainanayang amount on nan account ko essential mo may subsidy niyan sa marabana ledi kagatabil tatong kiyang operation ta song kan niyan sa matay kainanayang nan kopukan me loan gat kin katuta sang lole essential mo me when sent what to ko at loan tami patuan kemet bagi tama utan original intent patuan loan anjo try ukitel ni subsidy amo i patuan me subsidy di patuan wo ke ma reality repayment tatong kian shortfall kan makakatamian ang operation sentwat mo in suto wajakis may inapuiti na stukakan tatoka ay met mo imen patuan tata ma suko na ang lang tanan yung loan portfolio me patoyer nan small business guarantee kalang Our Chairman Committee. Karangan may speaker itu kalau wasapal bangku Pwuhng yo bangku Pwuhng kapang kaway din kamba kabayang abol sanadara tuan bugi kaway mo me sabol man ki ong kaway tuo esensan nan kosoned mamalwat kamanata na bali sawas makin padolang small business ong operation karena tiyan mo nuwad kosoned makamanaman tao padowan general operation 193,000 nan karong memia tagbag memia esensan nan kawid kan melon sangon loan silu me small business kan padowan ta eu commercial loan eu consumer loan makin wa padon wandala isikit lumabuki ayo kan sedikit lumabuki yo padwatisan eri nan kawaitin small business o peg memia pueki application kan tatawagin small business kin pasan anan me irail chon wekin patuan longong paluo nintuan application kan marakin patuan question te loket yang irail nan sangan loan ta maramas pan patuan ma commercial te consumer me patuan jalai sikit te patos nuwan jala silikit lemab ke padot ay mele yang sama committee utung ada kawai di small business dan patola ada nomomot apel ben monwad niya ban apali loan kan an pasan loan application kan makin patolong trabil kasaleta me so much so set to mele to the dogging government pillel government official kan pag todo loan marakin padawan bilikin panangan cala riyakit panangan cala silikit makin refinance ray loan malil cala isikit lima bukikan makin uyaw ma loan kap miya raman loan wan dama kasantin tatawag wa may isikit lima buki o ekis pangkin patolak kapungala wan loan mawanon aluaw makin patoyang nauya lono dari kami tu kasi umbal ke kawai tu ma kawai jen kami tu ban kawai maluat dan kak kamanata mono loket yang nan sangan loan silu memia abil kagada kapalong irail melel mautang kinanan loan karwaru metikitikan the loan tikitikan pagkaitan koros kakapali
loan me talay sikit lumabugi. Pero po agreement may Mr. Speaker, email ay yang kaway din kami diya pa doon isang momot. At muy lang rail. Kasan din monward niya ba na palisa bisin paluwang loan ka naan paasan ananin tuon way makin padolong. Ano yaralap ikaway duwad mamiya. And bilsansan me wewe me committee o small business o bilyang aki kamban mo ni wewe me niya tan ke subsidy akay tinapan patulang operation po kiyasan salian ko samet mo ni makamanaman daw ang operation o bilsansan nan robot word mo word niya bang kamanaman datan kaya additional subsidy apan patulang loan program kan mamiya small business. Ano yaralap na Mr. Speaker ay tungal sa karmesi ko ang kamagabay sa nadaradwan kaway din kami di sa dalil kuburan nintuan tama kasalita kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman Carl, Senator Ned. Kalangan kami Speaker. Ganyan patrang kawewa kasampalakan mesan saler o pilnan kubur. Maway man batrawan tiyang kaya itungal sa karmisi kilang pahan kuburan na nila kapingowa. Patrang sabul mamay maasanan lapuya-puyakan may patroyer nila. Nanwasan wala na may tungkol sa karan waon kin kamoy may speaker. Waon ke pa speaker, law leader, Honorable Senators Chorus. Patrang kupramail waon ki rail kan yang mayang patrang wala malam patronan calorie. O Israel kan may pepeyan men kapesya kan. May Mr. Speaker, itungol 10 kaya mong ira magtrail kat-kati ang sawat, trail kati ang sotay. Yang kapengke report, kapengke iran kawit kan. O pagkatrailan sapulman kita, tame sapulman mo kamitian mo ni katiyer, tektikiyer, o kapitalonger nan molwat. Men nuwa patrawan wiyata kamu kita ler tung itu masan pe o sapulman kita pagkakariyaman. Kariyaman. Kalangan sansal makamugat yumiyayar. I patrawan itu na yale di sang Chairman Carl na monuwat pan apali loan, owning loan, Israel kan ben loan, na ban loan monuwat. Monuwat sir ban tatawag operation in small business. Ariyan kakata sansal. Mo na itungol kalalabak mauna kalalabak nan irator. Itungol concern isma qualify ang loan. Kasi ang balik iman kamela may show shit. So much Israel may low income kan may honangan loan sang small business. Mo iman patrawan te mamia category in is maka-qualify po. Sansal may tang laut kan mia o kakapali Israel may well off kan. Iman yang utung ata monuwat po kak apali show much show light o Israel may kapalin sient and kak apali men Pohnpei kay natungalan kapalin alelon ay imet may patrawan o ime may kamel na monuwat pan patuta o patulang Israel ko kalangan masular masanaban report koros mautung kamaguto masaniyay o masaniso kamagut paita dari tengtier masanaban standing kam report koros mautung standing kam report ria polis aktual lebenya ria sekono masaniyay Pwuhng masaniso kamagut paita roktai sabulman kita standing kam report ria polis aktual lebenya ria sekono sang sabulmatai kamitian moni Niatek report pan standing kam report masular ay pan po na floor leader latore Kalangan speaker ay tungal waon tutuwa ta bang from kat ka sambal what speaker man sakara ko bramal dahil lang ka sa palmatay kalantar o kat yan bo na itam ng baysok tayo yung sompil kalantar. Kaya man.
Chancellor Mao Kamagut Mamie, Tiger Katir Bonan Bay Sakpayu, Yay Pin Calendar, And a privileged speaker. Magubrain Kona Sama, Vice Speaker, brother. Kailangan speaker, H1 Skarwas, siguro nga sa pala kung gupura. Speaker, men, siguro pramay lo, medal kapay siya, mana kapunuway kasi ang palman, yang patyang siya, may siyang rangot, yay, Mr. Tomsiano Salomon, nagkatukanot si Sitin Matilinin, mental dalam kasamuhi yung kapulukoy. Kailangan Vice Speaker, pwede yung mulian tayo here, o kung na siya, mana ka tawal kasampalan ng Pohnpei men, Mr. Salomon. Kailangan yung kubramoy, Mr. Salomon, yang pati yung puranaan mo. Masular, point of privilege, ay banpleo po na sa floor leader. O saan makamagit yung mayor, o tayo ng katiyan po bill calendar, o tayo katiyan po bill calendar, o iban po na sa chief clerk. Legislature Bill number Silipki, Walisa Kualula and Risa Kuno, Bill for Act. Further amending Chapter 10 of Title 4 of the Bombay Code by adding a new Section 10.178 to designate land in Kamar Net for establishment and operation of a water bottling plant and for other purposes. Unwatawat kayo. Tayo ng katiyan ang masinaban kamutan ko sa network, ay ban po na sa Chairman ay Shab, Senator Edgar. Muna bang patro yung ulian di sa mga committee in land ay bagi ingkak patron sa karatan. Wow. Muna dyan patron sa karatan. Ijingol kaping lapang kupuran sa matay court. Ijingol kay bunipan kupuran molan wow in Pohnpei. Patron wan kay samar dekan ko nanalang ko nangkaniay ko. Patron wan kay samar labalabakan ng bilyan siyak government umumosyo. Puradonan maluwat, ito nga wawon kin komoy speaker, patuwang wawon ki vice floor, wawon ki Luke, Nos, wawon ki nanabas, wawon ki yang ay chairman kan, o vice kan, yang ay senator kan karos. Ilpot patuwang ki sa matay staff kan, o rela kan na yang patayan sa matay uya ko purot. And then, sekarang maluwat salen pukata LP number silip ko wali sa kualaw lari sa kuano o uya ko puro. Chancellor mo, kamagat and Chairman, Karos Mautung kamagat o masaniyay. Pwuhng masanisyo. Pag kamagat po itak tayo, bang katiyan at masanibe? O magbrain po na si mga Chairman at Car? Kalangan. Nagkaya sa balit mo sa karatang wow o patuloy na nito sa karata. Kung matampil ng silip ko wali sa kualaw lang rin sa kuno ay itanong pagpakiyo siyang PUC. Repagpaki pilin sa puyo siyang Kamar Net. Nauwa parcel lot number 0 sa kisyo line A, capital A, line Resik Payo. Pwuhng catastral plate number 0 resolution line capital A line 0 Payo. Po PUC ang kakawata bottling plant doon pilin sa buwan. Pwagamat ay may patuwang kamelalama. PUC kaknet kilate pilin portal o mas ligiran. Ay may patuwang sanang kakan designate la pilin sa buwan. Pwagak reling kakuyata. Yung mabangga kapali kawat. Ay may patuwang sanang kakan yang kamanala bawat ni wat kayo o kapralang kamti. Kailangan ng kubramoy Chairman, pagkapesyan kamutan ko sa net. Via-check, masaniban kamoy Chairman and Chayan ko, Senator Perez. Kailangan speaker. Pwuhng iban yang patro. May long pin mesansal motail human patron komoy raikan metiyang we are to answer the capping wow. Pwuhng Samatal Court. Pwuhng Committee Speaker, Vice Floor, Honorable Members, Chorus, I will drive down my young child and calorie. Mr. Speaker, Kapengi
ada matau yu parudian antara buat. Kayu garaba puigian yang berola wasan pil ada yang PUC o committee joint committee kuam o yang beroan omun wiautan portal bil beroan memien Pohnpei toto yang tahu wasakset o bil raliang wiau po laut kanan kamban wo. Dapat tuk-tuk memang beroan, kalangan itu German mau land, pergi kamu tahu pat beroan wasagis nan winet kayu ikat malkau itu konang boleh benet kan yang sign endorse pilot. Ay kamel me iravan yang punggila. Keriau sa speaker ay tungol kawit ito baruan dam staff ito bil kawan pita map kayu makasambol me banso sa senator kan buran ka gwe wasamet kayu map and sap keriau bil konang asphalt map and wasaksyon gak pateng Pwuhng kawit kejan ya cailban mama sani. Ujung pilot, imen baron kawit instruction gang puralang committee land, maraban korong-korong kapureto, angkak mie palikeriau. Ibaron me wasakset with the talker, or designating purpose me Taiwan reveal sang tama mian suot. Pwuhng karaba miyanan kamutan pilot. Irabukat men baruan pagi. Ito al chairman no whatever yemen sang winet engkak paceng o kaprotong umotwot irabukat eban paceng. Engkak unsek ni taiba mama sani engkak mie kilel mawiyo Pwuhng pan kuburkan korus yawasamet yawan sap magdaiba nane penambagan metatok surga salata yawan sap o taman padaran suot nanpil sudah reveal the dog and sap and talk mana-mana suot kar bukat Mr. Speaker men ngada motion dan gak korus kuburgila kamuatawat atap on first reading kaprolang committee in land Peran kapureto robot you kepada yang irakan korus mesancaler. Teriaman. Kalangan may Mr. Speaker, ito nga osapal bang kupurumayo bang kupurakan korus. Ipat yang kupuran chairman, my well chairman in committee sap o kawit kan memiyasang chairman in chayan ko. Mabuaban patrowan kupuran malwat maapoy dawat kayo ko pupurtong committee. Ira choto anane na pol nan karong-karong. Patiyang ira kan Senator Pahrek kasalayat at chairman mo awan committee in chayan ko. Ranwat tatakwat maban mukit kaya bang kamanata balian sa apo yun lakap kapang kawit ito kaya lang kamanata ko sa nadyo may pamoy tayang law ni yawan uyaw punan ka kawata facility mabana pali tatakwat o tuksukan mabana nanen niya Lawan niya ban mukit mamaluat kamanata ban kagata kalay munsang milian limaw ranwat lawan yung legislature kamanata nanti ang legislature mawakan iusian kak loan Asian Development Bank puan katayala
pil kabel Pohnpei moni ma bapa li lon wat pat dosang nan moni kan makin uya supplement Pohnpei state government pat dosang vesan lon wo kai den PUC ma popain ui pakonin Pohnpei ma popain pat wanta ma bukat po kita tahu dan kene ini ma sapot pang kamanamantar akawitin moni ban kawata facility buat dan yangar o kawit kan korus me ban sewase maluwat kabinal we paganin Pohnpei unsak ma loan wo ban mogit niatan ton way an kanene buat moni ban apali loan wo te le yang puinan dia le laut sang tam miran wat terkaitan tu kosan natin sab na ba kamakita tawad insan sal bil ban yang aki kosan na dagan na ban sayrata monin way pakon ay wasaw may kasampal ken yang patyang nan mamasin kan me ban minan kamiti kawin me ban patoto niya ban patowan wadawat karya wanun saker ayaramen sa abranwat amurun sembar limawa facility amurun mo aban sa langala kalangan may Mrs. Speaker puri ito ngayon kaya semua Carl pagis tamisan saler sang kamu miadre masin ben kamudan ko sundat Senator Hirons Kibri wakan mela poyer mele nan mol ejmol wakin komu speaker vice speaker floor mele wakin kembakai honorable senators kan koros pilpatron wakin chon wo yunsak makitin pipian sabul marai min kair kan pilihan patron wakin all kesembal mayang patpatunan mol ranwat o sabul marai staff kan may kacing coverage wal sekarang wow speaker yang patuan kesumpal ki kamutan ko sendet me pat mo tayo ang sukset tueki totok me kene sansal nan kamu matawat le water bottling speaker Iban patoki chon way mi paton William mata-matau merasa bulman kita cumalan ki ye wasawat makin cetin patuan long create makin lelang ikian pasakan pil jadi yang patuan kesumpal ki tetokot ni abang pralang komiti Komitian ka kecinta patuan apali olel wiapen UC eban totong ki wasawet Japan tu ma pil me pomta pan purify o export ayatu pipe no kuskus sang wasawa patola kaya purification wat pan wiawi potol ka na uta-uta palio purification o paiba manut patolang aramasakan ikasampal ki mata-matau cukup kubure me PUC song-song engkak kawata kosan wiata poteleng pil o pakitor nila dito ikasampal boleh PUC utan anane sawaswat. Epil kesampal panwat ye wasariyaw ng kausanin winet dapati aray chungal sa absentee
o Pohnpei sai sokotuma hari ejol pakat piusian ka kawit committee ya ban tu ma ban bai priau ban bai dong purification and export ayo bai ban ong kusana kan te ban yamu ma nama mai kesempat sabul materi ramaskal rengkap yang menurut TYSK di memang makalakat i ucung mata-mata memia i jo wiatan i patuan kesempat kita engkak ni sono mawang tuan way abmelen tuan tewat mai imet ni men patuan pachkian committee of public and committee to talk engkak lela wasau kalangan speaker kalangan Senator Irons Masalar masanaba sansal makamagutiu miaya trailer return to masanaba Koros mautung kamaguto masani yei Pwuhng masani so kamagut paita trailer return to masanaba trailer kerjaan main motion trailer sabul manikitan wat kayu kapralang committee and shop Koros mautung kamaguto masani yei Pwuhng masani so kamagut paita trailer kamanatar kamatang kusunat sidup kuali sa kualu lebih reisa wano ni wat kayu o pan kapralang committee and shop puran ka report mun karya o kinsa plan wat Legislature Bill number Silubugi Walisa Silu Line Receptima Bill for an Act amending Selo number 11-77-25 the comprehensive budget act for fiscal year 2026 and for other purposes and watawat kayo kalangan dalam kerjaan masan ben kamutan kusunit ang maguburain po na sa mga chairman and Moni Chairman Carl kalangan may speaker kumkupurain kagsakar kita magtekap kamalinda menaso Speaker, vote Pohnpei. kahit kamal lebih nasi kahit kamal ma
Iman Patawan Thailand sa Pali na sa pulmatay Uya Kupur o Sansal muna tayo kumaldi dahil apalialar kamutan ko sunod riyabki uli sa kwalu labanya riyay sa klima labanya riyay sa kwano o metreban katiyempon kamutan ko sunod riyabki uli sa ksilu labanya riyay sa klima. Chief Clerk kamata katar na tayo nga katiyan na masinabay ban po na sa Chairman and Moni, Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa bal, bangko pura mo yun, bangko pura kang course. May Mr. Speaker, muna iban pa to yung nan, kapukawat siya, imen, chormas siya atong floor leader, ang kadiyan na sa pulma puko, kapwareso. Chairman Carl, you floor leader Latorep. Ay kailangan ng Chairman in Finance ay Pagkubura speaker ay tungal wawan tutuwa ta bank prangkat tu kasam balwat speaker ay tungal sakar misik melil bank pramail melil bank pran senatorial tuwi speaker menenggak sansal bank pramail ranwat menana pas sako senatorial tuwi yang patrong sapul matai yak burat ay tungal sakoyak no pandin kapwa sans office patola menen sansal me yang patrong Kailangan Senator the floor leader Latorep sabul matai pu kan keleltin uya kuburan ranwat dan sansal me Senator R2 yang patrong uya kuburan ranwat. Speaker men Georgia bank kuburan Chairman in Finance. Kailangan floor leader here floor Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga wasabal bangko pura mo yun, bangko pura kang course. May Mr. Speaker, nuwawa karagara kamagat malwat yalan kak uya kupura ki ang wadawat kayo o kapura ito ang kamiti kamotang ko sa next lup ko wali sa silula maniyari sa klima. Parliament. Chan siya lang mga kamagadan chairman, pwede yan miya kariyaman pa rin kamaguto, koros maudrong kamaguto, masan iyay, Pwuhng masan iso, pwede kamagita pwede tayo bangkat yan, at masan pa, o mahal ko po rin po na si mga chairman Carl, pwede kakan, o lepeta, kamutan ko sa network. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga alwa sa pahal, bangko pura mo yun, bangko pura kang course. Kamandang ko sa net, silup ko wali sa silula maniyari sa klima, pwede kakati sa wasak kupurakan, we had to talk you may withdraw sang nan committee nan samatay session mo to place nan kalanter kau na batang session in ranwad angkak padawan kupurmawan malwat wadawat kayo kupurpurtong committee may bit one money you may wawan badun wan talarianen malwat angkak kamanata buwan kakapwali Isipin sa wasakan may sa legislature ng case Pohnpei State Government, the Honorable Stephen A. Joseph, Governor of Pohnpei State, Pwuhng legislator case ako. And sansal may Mr. Speaker, nan report in sa mga kamating silimen, i-read may ang pati ang report, kaway din kami naman with leadership. Akitalan po iyak sa mga pagkais water ang kakmukit. Ay kamalalan rami ako po rin tabi na ang malwatan sa ukis. Ang one monwat, ay kasambal, ang kakapal tapo kaya isa pensyon sa was. May susawa siya legislator rangot. Kalangan may Mr. Speaker. Kailangan Chairman Carl, pwede kapesyan kamutan ko sunod. Miyatra masin ben kamutan ko sunod. Kami, Chairman and Chair ko. Kailangan Mr. Speaker, kapag kamutan na para mo tayo lang sa uot ko and tapon rapan Pwuhng yung miyan sa uot na molang ko Pwuhng meron chung kamatawot meron pilaw sang met pwede and kakapali rapan Pwuhng tayo kan abi meron sansal sa pahan ko para tayo kay suot iyaban ng tsakla 11 legislature of Ankana. Monigan koros magday spent dan kaptelongan sa maray rompo. Palitay bang point to reimburse one moni daw koros. Iman patawan kasalita to ay utung kamotawot. Kailangan Chairman and Chair ko, miyatra masin ben kamutan ko sunod, silup ko wali isak silula, banyari isak limaw.
Masansal kamagat yumi ayer san chairman and chayan kok talen rotung iti masan pe usapulman kita. Koros mautung kamaguto masan iyay. Uwang masan iso kamagat paita tay rotung iti yer masan pe. Koros mautung talen sapulman kita kamutang kusun na silub kuwalisak silu laban yari isak limaw na watawat kayo o kapralan sa matay kamitian moni masan iyay. Uwang masan iso kamagat paitar tay sa bulman kitar kamutan ko sunat silub ko walisak silu laban yari isak limaw na watawat kayo o pahan kapralang kamitian moni porang kak report mon karyaw kay misaklan watawat miyato kamutan ko sunat pan Bill Calendar Chief Legislature Bill number Silibki Walisak Wano Line Riyak Wano Bill for an Act amending CLO number 11L.77.25 the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2026 and for other purposes, only matawat kayo. Talan kakadyan at masin paipan po na sa Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Ito ba ata kamakabagin mo ni Waka magad malwat talan ka kuya kupuro ka kamatang ko sa natsilubu ko wali sa kuno laban yari sa kuno wang watawat kayo. Yaman. Chansya lang mo kamagat mabiya karos mautung kamagat o masan iyay. Uwa masan iso kamagat paita. Taipan katiyan ang masan ibe. Pwede kamutan ko sunat withdraw ak may kupurin po na sa mga Chairman Carl Pohnpei. Aulupeta ma katiyan ang masan ibe. Kawait kamutan ko sunat wad. Chansya lang kamutan ko sunat wad. Tungal sapong report out kamutan ko sunat wad o taipan katiyan ang watawat kayo. May kupurin po na sa mga Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Ito nga po sa bal, bangko puro mo yun, bangko puro kang kores. Ibata sa mga kamdi, and money yo, uya sa pun mat kapeng, kung kumalwot ya kamanatar, standing kami di report yo kisi wali sa tuwaw, leban yari sa kuno, me kawait, auto ban kamutang ko sa nasilip ko ni sa kuno, leban yari sa kuno. Nan pil, essential me, money yo makamanamantar, and patulang small business on Christmas loan, and kak ugadagsang Christmas loan o padawan additional subsidy when kak pawisiela tatawagan loan kan me, tasabisin loan kan me, kin me small business, wiki tatawag uwa sa dokono at isang Christmas. Ano yung labi ka mo tan ko sa netment may Mr. Speaker. Kanangan Chairman Carl pwede kapesi te kawawan standing am to report riyap kuwali sa kuno laban yan riya sa kuno miyata masa na kamu Senator Net. Kailangan Speaker kasi pala itong sa karanwa kapag kawaw chansalakan me patroyer mo filmet kara tayo niwa man patrono yata kamukit trailer ito masan ko kailangan ano shoes. Chansal magkamagat yung miyaya trailer itong iti masa na ba karos mo itong kamagat ang masa niyay uwang masa niso kamagat po ita tayo mga katiyan ang main motion ay sabuliman kita karos mo itong kamagat ang masa niyay uwang masa niso kamagat po ita tayo sabuliman kita kamutang ko sunat silip ko wali sa kuno laban niya rin sa kuno niwatawat kayo. Privilege my Mr. Speaker. Kami Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Ito nga alwa sa bal, bangko pura mo yun, bangko pura kang kores. Ito nga lang kaya sa umawad may Mr. Speaker. Pwede ansyo o pwede ito karwaro may legislature sobay. Rinawaw karakarak may Mr. Speaker. Men kamagit maluwat yan kag withdrawn into one we have been doing sa material role. Kamatang ko sa nasilubog ito sa kriyaw, laban nila sa kuno. Chansal magkamagat yung may tayo withdraw kamatang ko sa nasilubog ito sa kriyaw, laban nila sa kuno. Siyang kamitian mo ni o place mo mamotwat, karos mo utong kamagat masa niyay. Huwang masa niso, kamagat pa itak tayo withdrawer kamatang ko sa netwat. Kamuy Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Pwede iban po ng tungalan kaya sumaway. Tungal wa sa bal, bangko pura mo yun, bangko pura kan koros. Tungal kaping kupur mo mamamiya.
kamanada withdraw and kamotang ko sa network. Upoy kamat may Mr. Speaker nuwaw karakara kay kamagad malwat yan kak place kamotang ko sa net silub kutuwa sa kriyaw laman yari sa kuno para sa matay kalendar. Chansal ma kamagut yung mayor o pwede kaya miya utupan kamagut yung Pohnpei na siya koros mautung kamagut yung masani Pwuhng masani siyo kamagut paita pag kamagut yung paita ay men patrawan Thailand place kamotang ko sunod silub kutuwa sa kriyaw liman yari sa kuno para sa matay bill calendar makaros place ay Pohnpei na siya Chief Clerk. Legislature Bill number silupki tuway sa kriyaw line sa kuno bill for act. Amending Bill number 11-77-25, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2026, and for other purposes, ang notawat kayo. Kailan ka kadyanan masin pa Pohnpei na si Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa bal, bangko pura mo yung bangko pura kan kolos. Nuwaw karakarak, kamagad maluwat kailan kak. Uya ko pura kayang matawat kayo. Kamotang ko sa nasilub kutuwa sa kriyaw laman yari sa kuno. Karos mautung kamagut yung masani Pwuhng masani siyo kamagut pa itak tayo bang kadyanan masin pa kung may kupurin po na si Senator Carl po na ulabeta kamutan ko sa network nito na pwede kaya withdraw yun. Kamu Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa bal, bangko pura mo yung bangko pura kan kolos. Kamutan ko sa nasilub kutuwa sa kriyaw laman yari sa kuno. Pag malwat kuburmawan kak miya and kak kaman dawan mo ni yu mawa pa dawan nuwan talarianan when kak uya isapen tamatay son sawas ang raben bung yu me pato yan nan malang kabung maatan ki makar Michael plaintiff Pwuhng Marvin Yamangachi in his capacity as Speaker of the 11th Pohnpei Legislature and members of the 11th Pohnpei Legislature and 11th Pohnpei Legislature. Sansal me pegiyak patwa sanga malangkopong ang malwat. Pasabang ben raben pungwon nan malangkopong and kakuyaw malangkopong nan matolen o sa tupanda sang ranay sa klimaw. Sang ran me pegiyak wala latong legislature. Kaya wala ratong legislature sa pagkadarsang malangkopong ni January 8 wala ratong legislature ni January 8 may Mr. Speaker kasampal ka manamantaan mo nuwat baba napali isa pensyon sa wasin ko sanit ang sansal mesure ba napali out of raben pung nintuan one morning me sansal ng raben pung makar Michael meraben uya raben bungwat pan payamaw nan case wat raben bung mamia legislature and KAPWARESOU the government in Pohnpei state and KAPWARESOU wan chalalop riyang monuo and kakapul naneu tatak toror ang tama patupang kupuratain and sansal me angat son sawas sansal me monuod niya pan mokit makais wo pan tutula ananin monuo palban miya ren kakapul also yumur ang med my speaker pwede ya karwaru ay nuwa karakarak sa karamalwat kupurmawan miyo kamanamantan monuod ang watawat kayuan miya man session ng rangwat kalangan may speaker. Anjala mau kawewan kamutan ko sunod silub kutuwa sa kriyaw liban yari sa kuno. Miyata masin pa Committee Chairman Henry Go. Kailangan Mr. Speaker, ikabanggi kawawan film sansal mo tayo. Abagi conflict of interest may ranjawat o tayo bang katsinan masin pa. Ayun baron tayo kung may excuse Senator Michael sanan ikupuran sawat pagkaitan masin ni rawat. O asukan koros magkaitan masin ni kamotawat and gagpil excuse ang with conflict of interest. Kailangan Mr. Speaker. Sansal ang mau kawait masansal siyang kamuy Senator Perez. Kamuy Senator Simon. Speaker, kailangan ng kami may speaker.
Money ban tola na itungal sakarata mo imen kami kubura pa itungal sakaratan kasong tipo ni wawang kapatron. Seperti memesaya bilang macam rangut. Paul ki komunan maluat Pak Speaker Florida na konsentrasyon koros. Filmen wawang ki relkan maluat katin. Kasamuyan macam rawat yang agis pada istiakan. Speaker mo imen kalalakat. Ipaduan me ansyo me kop na pan. Tahunan ng tatakot. Inchi me pan sa wasa fine. Sa wasa fine please ka. Mo imen kalalakat ma kawitak niyo. Tawya conflict of interest mas sabutain. Attorney kan ba so si friend sotro aiso magkakaroon kayo ng kung kita siya po kayo lang katagi sa batayin sa wasin bikin legislature mo imen patuwa to kahit lagi di uwang tanam niya ay imen kalalapag to mo imen kalalapag magkakawas ma imen kalalapag to lakas pero Kailangan kalalabag ta kay na mo yung mga ibang Purep Chairman and Moni Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, tungal wasapal bang kupuro mo yung bang kupurakan koros. Tungal sakar misik bang kupuran Honorable Senator Miguel o bang kupuran Honorable Senator Simon Pwuhng red uyairan mamasin ang suksit. May Mr. Speaker, essential ma-case na miya bit Senator man no uwang speaker in legislature what member in legislature case ke what it should have been Pohnpei state government a pitted legislature and member uwang speaker or legislature member kan chorus dari kamelele me answer what mabil miya wani mo yung miyanan ko sanat may 80 may bansa ko sa legislature moni yung may maluwat up to kamanata wato at KU anso ko sa malar mon che polben kamadang ko sanat wat kapinan Pohnpei kapan pong nan malang ko pong ililan win Pohnpei uwang legislature o isma sa ko sa 80 pero baga case wise ito kamelala 80 kak sa wasa legislature nan case what niya yara case me one on legislature me 80 sa wasa kabinawang legislature remind Mr. Speaker ang kaway din tungal chairman muawan kamatin chairman ko makamagad yung mewiyaw ay ban pagita yan kak karyaman ni kamagad to Speaker kamelala me iramet watemet kawit kan chorus me ban big case what awudan sa ko na ano ba Senator Miguel yang pati yang mamasin in case what Speaker ko bang promo magsay yang nan masin pan promo ko Speaker kap patuan mame ko Speaker Essential trial pembagitak trial kommal lipnacho.
Pur o chancel makamagit uya rok chai katiang nan ma sin ben kamutan ko sin silup kut wai sak riau le ben ya sak wono o chai kat nan ma sin ben. Speaker, motion in close debate. Motion pan moleti. Chancel makamagit mayor ban bonus Senator Ned. Kamu Senator Ned. Kalangan kami speaker kaya pala itungal sakaran wow. Nan komal ikapangki adahil katinuya kiyo kaninay po mamasan katkati tama konen. Nan met makarata imen patron uyata kamukita ilan rinting masan ben kamnate. Chancel mau kamagit mayor dan rinting masan ben kamutan ko sin silup kut wai sak riau le ben ya sak wono koros mau tung kamagit masan iyay. Pwuhng masan iso kamagit paitak tay rinting tiyan masan ben kamutan ko sin silup kut wai sak riau le ben ya sak wono. Try bang katiyan an main motion try lang sabulman kita kamutan ko sin network. Kamutan ko sin silup kut wai sak riau le ben ya sak wono kamanatan watawat kayo kaprolang sabulman try kamitian moni. Karos mau tung kamagit masan iyay. Pwuhng masan iso kamagit paita try kamanatar kamutan ko sin silup kut wai sak riau le ben ya sak wono upang kaprolang sabulman try kamitian moni. Dan kak report mon karyau kem saklan watawat. Speaker. Trail kat nan uya kubur masular hirapan fill calendar ay pan bonus floor leader. Kalangan ng speaker ay tungulwaw patpatura bang prom bang prakan koros speaker man sakara kubur mau promail chailang kakrop sapul matel kalantar ukat tiyam don item number isap limaw resolution calendar. Resolution calendar. Yeah, man. Chanchala mau kamagit sang floor leader try sa balti ang pan resolution calendar try kat katir pan resolution calendar floor leader. Kalangan ng speaker ay tungulwaw tutuwa bang promail speaker menanggap sansal men patuang yata kamagit chailang kak place legislature resolution number of kisilisok silula binarya sa kuno. Yeah, man. Pwagi kamagit miyaya romia ujuban kamagit to ay men patuang chailan place kamutan resolution of kisilisok kuno le binarya sa kuno pan sa bulmatay resolution calendar. Makaros place here ay ban bonus chairman and moni miyata resolution maban place the floor leader. Kalangan may Speaker, sutay tungal. Dan Komalma Lebanasyo.
Na sa matay uyak burok chay kat pan resolution calendar. Point of privilege, Speaker. Kami Senator Perez, kom state sa mo point of privilege. Kalangan, Mr. Speaker. Medan sanjan nan record in sa model yung kubur rawat na Senator R2 yang katay. Kalangan. Kailangan. Privilege may Mr. Speaker. Kami Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker bagi man tungalen kaya semua. May Mr. Speaker nuwa o kara-kara ki man sa kara malwat. Yan ka kam withdraw kamadan resolution o pagkisili sa klimaw laban yari sa kuwanaw. Amen. Chan siya lang mga kamagat Chan Chairman Carl, Koros mo itong kamagat o masani ay. Huwa masani so kamagat po itak try withdrawyer kamamatan resolution. Kamu Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Ito nga wasapal bang kupuro mo yung bang kupuro kan koros. Ito nga kabang po kupuro mo mamaya ang resolution what. Kupuro mo ay menuwa kara-kara kamakit. Jalan kak place resolution what pansa matay resolution calendar ang wat kayo. Chan siya lang mga kamagat mamiyayer. Pwede miya utupan kamagat ya pwede ya siya ay men patron. Pagkitak talent place. Kamutan resolution of Kisirisa Klimaw, Lebanon Riesa Kwano, possible matay resolution calendar. Makoros place here, I want bonus at Chief Clerk. Legislature Resolution number Kisirisa Silula and Riesa Kwano. A proposal for resolution seeking a waiver of the imposition of import tax, duties on the contributions of medical, educational, and public support supplies that are being donated by caring church associations and NGOs, which are so essential to the well-being of our most vulnerable citizens, and addressing the means by which our national government can most effectively express our nation's appreciation for their unselfish and generous contributions to the welfare of our nation for adoption. Pwede resolution would withdraw o kailan ka katyan at masin ba ipan bonus sa floor leader kamagat and masin ba. Kailangan Speaker ay tingaluwa ang tutuwa sa bang promal Speaker may sakarap kupurma ang kakniya kailan ka katyang umasa ni resolution number Kisirisa Silula binariya sa puno. Karos mautong kamagat o masa ni ay. Huwa masa ni show. Pwede kamagat ay paita may kupuro ipan bonus sa introducer Senator Carl o masa na ban kamutan resolution mo. Kailangan may Mr. Speaker. Nuwa o kara-kara kamu ay tungan wasa baliman short chat ang Chairman in Health. Sansal may resolution o pagkisili sa silu. Uya resolution yung may padawan lang. May pitata. Roson mo. Kailangan may Mr. Speaker. Chairman Carl, you floor on Chairman Health, Senator Net. Kailangan kami, Speaker, kailangan kami, Chairman and Committee and Mone. Itungal, wow, sa pal. Resolution ko pangulal, ma donation banu yawi humanitarian sawas pan kin teletong Pohnpei ninduan makan yawi tax akin way. Ira kasampalin resolution what my Mr. Speaker, Honorable Senators ko. Niwaman patawan pata sa mamay committee yan roson mo o sakare kat en kapandala on adoption and resolution would Pahrek and we are young Israel combine money or tax and FSM post state. Kamagid mo, sabi ka rin. Chan siya lang mo. Kahit kumalma na siya. Kahit
Nasa pulmatay uya kupur. O sansal magtay katkat nan masanaban kamutan resolution of kisilisak silu laban niya riyasa kono. Onituan kawait and chairman and health. Kamutan resolution of kisilisak silu laban niya riyasa kono an kapantala ong uya kupur moran ranwat. Koros mautung kamaguto masani ay. Uong masani so kamagat paita ro kamutan resolution wat kapantalaan. May other resolution ba? Resolution calendar? Legislature Resolution number of Kisili Sakunala and Yakuno proposal for resolution. Further amending Legislature Resolution number 111-25 to provide for the legislative acceptance and approval of additional grants for the state of Pohnpei for adoption. Dahil nagkakadyan ang maasan ba, magkupurin po na sa mga chairman card. Kailangan may Mr. Speaker, ay tungalwa sa palba, ang kupuro mo yun, ang kupurakan koros. Imen kaya na nila mas kawit yung may uya, niya so placement in resolution of what uya ng kalantar. Kawit ito, ang kak patoyang nasa matay resolution kalantar, kaya dyan ang watawat kayo, ang kamanamantaan resolution what when kak sansal nasa matay. Kailangan. Mr. Speaker, kaya semua may tungalan kaya nuwaw karak kamagat maluwat talang kakuya ko porki resolution number of kisilisak limaw laman liyari sa kuno. Sansal ang mga kamagat and chairman, koros mautung kamagat ang masani ay. Uwang masani so kamagat paita. Kamagat ka paita ang magkupurin po na sa mga chairman Carl to introduce ang resolution. Kailangan may Mr. Speaker, ay tungalwa sa balbang kupurumiyo pang kupurakan koros. May Mr. Speaker, resolution kasampal yu met. Pwali grant yu, makinapali sa matay tuntatangkan. May isa parail kinapwel paan waiton grant sang winamarka ong sa matay government lab apleli dito ong sa matay state government. Resolution would epitata grant riyaw. EU Padawan Substance Abuse Prevention, Treatment and Recovery. Mawa Padawan tala lop silinan packet isupili may saksilu 134,753. Ayaw ang Community Mental Health Services. Mawa Padawan tala riyanan tuwag at riyaw bugisisak payo 29,274. Mr. Speaker, mentungalan kaya semua kabe sa kran pukat. Pergi kran pukat makenapali irai tuan tatangkan pa service in government kasampal pukat. Mesang na kamanamantan sa matay budget ni Oktober lalo tangawat sa payday. Nansumbungan si sampai legislature kamanata ko sa nadiyo. Moni ang kakpatosang nan kupulap. Pon kakapali aray tungal payday nansumbungan Christmas. Kamutang ko sa nadwa payday pangkupunan kabinan ni December sa kriyaw. Lalo what ko sa nadwa we are payday. Dari ikamay lala may wan sa umur mamalwad pang kamanata resolution what tatagawa na na uyawin. Pwede kakapura ito muna buka ang nansa matay ko bulak. Grand what may Mr. Speaker, ninduan na kamanamanta sang way na marga ang way na besam mo patutong child. Pali nan matalan ako to peo riyak-riyak payo lel September silisak riyak-riyak kuno. Nawuki i grand period met. Apapal taon muna bukat apkin wiyawi naneu tiyan moni. Ipatawantay rabukat po anon totola tatag magin kapantala grand bukat alayang iray ton tatakin mental health o substance abuse prevention bahan kawit ng kabahan rosan mo akin pantala at sansal makaita niche pantala met nanti yan monin mo miya masodapete ko sa mong silu miya masodapete ko sa mong wano
nandiyan mo ni wad sang ako do beo lalataran wad iray ton tataw pukat sa ikpete may kasambal gigiyan sa bang Puramail mo na tayo bang kamanata resolution wad tataw kiwan kakwiyawi may legislature that samay kamgin mo ni ban patigiyang eksekutifo Israel magkinapalikran pukat sang national government eleleran so uyaban tataw pukat din santi wan mo ni iwan ka kamanaman daw kachoro la nakaparapariyo magkuran pukat pandal ito wan ka kapawali ton tataw pukat me sang Oktober lalataramot rawiwi aray tungal tatak aksulo po pete kaiden rakakamaldi au yawi pataton kuran pukat pwede tatak maraw kapawali ya pitatarosan mawa men Pohnpei utan pilanana aray tungal sapis patuan tayo pukat may Mrs. Speaker Pwuhng wiya sa madaliran kubukura kawit koros makonangan miya sa honorable senator kan pan kak sawaseta sangon kapalwad lakampalian kak miya ewanso ano yarala resolution wad maban kamanaman daran wad may Mrs. Speaker asirban pasang kamanaman ng kabina nintuan ruwasin sa maday ko senad na kawit tatawag matuwa damet miya kamanaman daran wad amo bukat kagara pali payday na right on tatawag kasabal bukat ay itungal kawait med may Mrs. Speaker o itungal sakar misik bagi kapatayang itungal iran matamataw ang kaweweban resolution kasamal wat kalangan may Mrs. Speaker Kalangan Chairman Carl Pwuhng KAPWARESOU Kamatan Resolution of Kisili sa Klimaw Lebanyaria sa Kuno Miyata Masin Kamuin Chairman NGN Go Kalangan ko Mr. Speaker di member one kasala dati itungal tutong resolution ng miye may ibabigak yang kawit may nale ransom na committee in finance and gag kata sa marad ko senate authorize kabinan kakatong 1 million when kakabali sa unanan tuwa damat ibaron kamelam mo miya masamoy nan ko senate ana na apalta utanana parita sang pwede tente friend loyang song magdahil amasan na so I mean parang ita motion rochang timasan ban resolution sa kulman ki Chancellor mo magkamagat yung mayor dyan ang rochang timasan ban resolution koros mo itong kamagito masan ni Pwuhng masan ni so kamagat pa itak tayo rochang tiyan masan ban resolution tayo bang katlan ang resolution what koros mo itong LR number Kisili sa Klimaw Lebanyaria sa Kuno kawatan din 5 palimahon Kalangan insan sala yang may pakon masamul matay lusus batong kamatan resolution of Kisili sa Klimaw Lebanyaria sa Kuno sus riyasak A o sa Pwuhng Panwat tay kamanalar kamatan kusunod kamatan resolution of Kisili sa Kuno Lebanyaria sa Kuno masala resolution ban resolution kalender ay ban po sa floor leader Latore Kalangan ko Speaker ay tungalwa ang tutuwa tabang Pramay ko Speaker man sa karak Pramay wow karakarak tayo lang kakrup sa pulmatay kalender uprong sa palda lang ba na item ng paisak yung standing committee report. kaya man Chancellor mo magkamagat mayor o miya utripa Pwuhng kamagat wo mayor o miya utripa I mean kita tayo sa palda la pa sa pulmatay order of the day may standing committee report o tayo katya pa standing committee report ibang po na sa floor leader Latore Kalangan Speaker ay tungalwa ang tutuwa Speaker man sa karak kupurma ang kakmiya tayo lang kak please standing committee report number yap kutuwa isak Lebanyaria sa Kuno. Mga magkamagat yung mayor o miya utripa Pwuhng kamagat wo mayor I mean patrawan talent place kamutan the standing committee report yap kutuwa sa Kuno Lebanyaria sa Kuno pa sa pulmatay standing committee report Karos place here ay pamplio po na sa floor leader Latore Kalangan Speaker ay tungalwa ang tutuwa Speaker man Leo sa karak Pramay upurma ang kakmiya kaya lang kak place standing committee report number yap kutuwa isak yung Lebanyaria sa Kuno nang sa pulmatay kalantan ranot. kaya man Chancellor mayor kamagat o miya utripa Pwuhng kamagat wo miya utripa I mean pilpatrawan talent place kamutan
The standing committee report number Riap Kutuisak EU Lebanon Riasak Wano Ban Supplementary standing committee report. Makoros place here I ban Pohnpei Chief Clerk. Standing committee report number Riap Kutuisak Line Riasak Wano Pet Governor Communication number Babdu Walisak Line Riasak Wano Sang Sam Nigam Health. Dan kajian dan masalah beban Pohnpei Chairman and Russian Mao. Kalanan kami main speaker. Tunggal sekarang wow an patpado depan kuburamai. O nuwa men padoan pada sapul kami dian Russian Mao padoan. Sekarang kuburkan kailan nuya lama-lama standing committee report number Riap Kutuisak Lebanon Riasak Wano o sapul man kita pat karyaman. Harus mautung kamu masa ni Pwuhng masa ni so kamu paita Mia masa ni Chairman net. Kailangan kami speaker ni aralap pada sapul kami dian Russian Mao o olepe standing committee report number mi padoan sakar kita. Ye me Supplement Governor Communication number Papko Elisak Lemao Lepenial Resak Wano Ime Tantong Pan Kupromoy o Senator Koros Hong Supplement Governor Itita and Melner Isaac when we are in Fort and Pohnpei healthcare plan. Irail ka umon committee kasaletar rail tungol tut o sepil mo committee bil truang namani o sepil kasaleta inangyang en pakita po ligilikwat o sapil mo committee no wow pagkikitailan kasamo recommendation in sabal mamagkamadi ang Russian Mao me kailan kamanala ma-answer usus pabano yawi namini minute. Niyaralab my Mr. Speaker o lukayang Vice Chairman, Honorable Members kan and Committee on Russian Mao and Kapisitagi Keita Raitungal Sakarata Oralab. Kailangan Chairman net, mirang kaparapat siyang Vice Chairman, the member kan. Takot cuma nang kamal Lebanon speaker. Nak magpurin po na siya kamu ketiyu trial kamal Lebanon floor leader trial kamal. Kailangan ng kamal ay Yang riasa kuno. Saya kat nan masa nampak standing committee report Riap Kutuisak Lebanon riasa kuno. Miata masa nampak. Kami. Motion urang timasin pen report Riap Kutuisak Lebanon riasa kuno sabun man kita. Jangan mau kamu kita membiak dalam rutung itu masa nampak koros mau rutung kamu kita masa ni Pwuhng masa ni show kamu kita paita dalam rutung itu masa nampak koros mau rutung Santi kamu teruput Riap Kutuisak Lebanon riasa kuno masa ni Pwuhng masa ni show kamu kita paita dalam sabun man kita Santi kamu teruput Riap Kutuisak
leben nyari isa kuno. May understanding of the report, Chief? Standing of the report, number of people is a girl and race of Pwuhng, Mepit, Governor Communication, number Papi, will is a Kualu line race of Pwuhng, Council of Community and Health. Dan masin bang may kupurin po na sa Chairman Rosal Mao, Chairman Ned. Kalahanan kami speaker kay sa balay tungal sa karanwao. Men patron pada sa wilmo magkamiti ang Rosal Mao, patron uyata kami Thailand. We alam kistan committee report number yap kituay sa gayo, lepenial race wano o sa pilman kita. Kariyanan. Karos maudrong kamaguto masaniyay. Pwuhng masaniso, kamagut po itam yan masanabel, Chairman. Kailangan kami speaker kay sa balay tungal sa karanwao. On your alap. Standing committee report may badrawin sa karkitari may tanto paan kubaramoy o non-maluwet. Governor Communication ng BEPAP ko wali sa kwalu lepenial risak wano sang kabina may pit ititan nominee Herbert Albert the Monsaf Cronin Letaw and William Shomut Shoshet o Pelian Tiak non-port and Pohnpei healthcare plan. Korong-rong wiyawi o Israel Maumon Committee Sansaler o skit pil sabal mo committee pil pateng nominee o nominee kasaleta sabal me men pateng Portwet wiki sabal me experience and Pelian health nan way o peni kamerele me haban ka kuya men sawas ong pilan wet William so much usit o Pelian tiak. I met near lab my Mr. Speaker o look at Vice Chairman and committee o Tone Committee and yang padrang ay tunggal sa kararalap. Kailangan Chairman Ned, biyay rang kapadabat sang Vice Chairman o member kan? Senator Simon? Kailangan ng kawin may Speaker kasi pala tungkol sa kararalap. Speaker, man, yang patuan tayo tungkol lutut ang report man niya. Essential benan kusunet me kawata Pohnpei healthcare plan. Niya sangin kusandian kakenaramas sabi pangkat suweta portwood. Ay som committee patroyo ng korokorongan kronen letaw. Ipil kapeng kitolul muewa moholo kating sa pulman ki ong muewa. Nintuan kapurasa silang committee. Ini ni pria mereka. Oi patuang kamele le mer. Wal manet pangka kuya. Wal man me pangkai kaite kinto walian rai sobo sosial. Apan yang wewe patu mangi o kasapal ki time. Time mong anane apali so mau pwede etetorala. O ulo pinan sa pun makasal tarano. Ulo mangi sang-sangan moren men Pohnpei. Hari utani kapungki o utani men patuan ang itu kalutu. Yang di karabaw mo Mr. Speaker, men patuan nyata kamakit pera ka berhenti macam pada foto itu. Amen. Masulan, masanabel kamakit yung miya sang Senator Simon, tayo na dito masanabel report. Karos mautong kamakito masaniyay. Pwuhng masaniso, kamakit po ita, tayo na dito masanabel report. Karos mautong standing up the report, riyap kutuway sa kayo. Sebenarnya saya kono masa ni Pwuhng masa ni show kamagat pa ita sa bulman kita something am report riap kutuway sa kayo sebenarnya saya kono sang committee and Rosal Mao. Masalar report pa sa bulmatay standing am report ay ban po na sa floor leader Latore. Kailangan speaker ay tungalwa untuk tuwa sa bank promo bank perangkat kasambal wat untuk speaker man sakarok bromay nuwa karak-karak kay lenggak kembali di sana nuyu kuburan rangut
Kutiang nanto tong kam dikan uprong sapali na malwut lakap klok iso. Chancellor mo magkamagit yung mayor Thailand Maldisan ang wiyak puro sa bahal pinalakap lapay-siyak. Kumunay pan po na siya kamagito. Ami pakair sang chairman kan. Kamuy chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker ay tungal wow sa bal bang kupura mo yo bang kupura kan koros. Miye kosunidin mo ni Riau may kamelala me kasampal. Me maluwad sabun man kita nuwat-wat kayo. I mean, sekadar kupurakan koros kaya din dekamatin mo ni. Kupurakan koros. Dalam kak kediang nan karong-karong kulak tuwaw niap yang Pwuhng teman lakap makwait. Tatau pukadan kakapul nuwan karwar koros. Hari may Mr. Speaker kumkupura po kita tawagin kamatin mo ni an kenyangaki kuburan koros member koros na kakpatya nga iloko kupura mai kalangan mai Mr. Speaker. Kalangan Chairman Carl pagpakair masansala sang Chairman Committee on Finance Clock tuwaw niya bang o kamang uyang member kan koros o maybe young member and kak young patya. Kamu Chairman in R&D. Kalangan ng promi Honorable Speaker ang sansala itungol wow ang kupurakan koros. Honorable Speaker man sakar kita may sa committee na R&D kan patsaban na clock Riau murin sa was rang watch conference 1 duko ang chorus Honorable Senators kan kailangan ng promi Pakair sang Chairman Clock Riau murin sa was sa mga committee na R&D pan katpanan conference 1 dituon pakair sang Chairman. Kangang piluyang Vice Chairman o member kan chorus. Kamu yung Chairman ng JN ko. Kalangan Speaker. Ang kubura itong alpakair pan mungkin nagis Pwuhng. Iman pakairon bang kubur korus. Miye reportan JN ko Riau me sign nan samurai last session chalongala. Ma amimu wasagis pan kubura main nanu report kau buan gak ko besangar. Riau lakap iparuan me leadership kosana dir mutaiban full shoot lakap o iman kataman kita keburgang korus udah nana saya lengkap kecukit dipshokan sakit o nakcai kalangan Speaker. Kalangan Chairman ng JN ko pwede kataman and code, dress code and lakap pwede kasarawi yung magtrailbahan. Katiyan lali kasarawi kasarawi o kamote diyan Senator-elect Wilson Panuel kawait and leadership trail and katnan full suit on dress code. Speaker, may parol siya. Senator. O iman kalabag sama pagay ruya ulang Senator-elect mapambiliang full shoot. Masuan kak idlalang. Mapakair pa niya ulang. Kalangan. Miya ito pakair sang chairman kan kamu chairman and rason mo. Kalangan Speaker. Wow sa bal. Ong committee ang rason mo ay tungal pagmakpan ko parang mga ilupuyaki. Kasandian korong-korong ayo. Korong-korong Riau. Suara baita puyaki karate. O kumail kupurel agtay na kosan iti biliwan so pan kaitian lakap pali. Amin ariap next week. Erer mayang. Tar pakair sang chairman kan ye pakair kan mesansal sang chairman kan me pakairer. Iban po na siya kamagit mamiyak Thailand Maldisan ang uyang kupur o sa bahal panalakap. Koros mautung kamagito masani yay. Uwo masani show kamagit paita o sa mulmatay uyang kupur erer o kalangan ng Senator Karusian. Kalangan po